Naimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Auntie! Tsakleng pagarob? Dahito gayam hardware yu, ti kadakkelan na pamaster kanyo iti kwarta. Wani ha. Ay, sumatla nga bimak nang kayo. Taado ti kliyente yu. Wan, napintas gamin ti panangimaton day di mami. Iti day to ang negosyo mi. Ang gaman yan, pinatay damot. Aging gaasaan mi pailangan mo. No asino ti criminal, wano mastermind. Awan ka di ti atapan nyo? Iti pan nakapapatay na? Awan nga ron. Auntie, Ah, di matlugan ni Jurin kay Timtang. wala pa iso. Apag iso, adda ka nito eh. Oh, Tay, naglukatin? mapigay. Ha? O salbag, ni Alicia niya dumsaag. Ni Elisa nagpaiso, auntie. Talaga pag burakan dati tarak na gitangawanan pain. Agkure ka man. Auntie Jonah? Alimuharin. Kagkurak tay ta a babae. Masidag ng Auntie Jonah kadakwada. Awalan kayo, tibahin! Ano ka sa teramidan na? Gumalaw kayo! Sanak amakaid na iti ipapan ni Elisa iti opisina da. Diyos ko, taramayan niyo kumati anak ko. Di niyo ko maipalubos nga dadakas nga aramidin kan kuana ni Jonah. Oh, Griselda. Agda ka mo dito yung arabayan nyo. Gaputaw-orayag ti panagsubli ni Elisa. Di mo ko naman na pan na inala dagiti gamit na. Wan, sana ka makaid na iti unag ti balay. Isuarim mo arak. Hindi ka na agdanag. Ang mga nuag sakit ka. Kasano adyak madanagan? Idinto tamok amay turad ni Chona saktan ti anak ko. Ala, sapay la kumata dinan ulitan. Tinaramid na idi. No dangran na pa imaminsan. Da kamin ti agpinatay. Anya? Sana ka mabutang kan kuana, Dominic. Nakasagana ak amang ipusta iti biyag ko para kan ni Elisa. Talaga ka di apagpungpong to, tendak. Nagkuyog kayo pa ngay may nito opisina. Pagayatan ni Jurin ti mangkuyog kanyak dito'y ma'am. Kat kayat mo matan? Umay ka man, tapos-pungotan ka lang. Saan? Di yung dangran ni Elisa, mami. Anya, impatanak. Idumudum ko ang dadya babae. Ha? Di kayo patan. Dadyak kaya't adangran nyo ni Elisa. Impatanak ko na rin. Mahal! Yung kanito na, tala ang dagiti gamit mo. Wandirin, mahal pa itawag mo. Agsubsubra kayo talagan, mami. Impatanak. Dinakbasa na nagsakit itinakil ko, Jurin. Agsubsubra kayo una yun, mami. Sambag ka, Elisa. Akin sa sakit ka, itinaramid ko ni tatakir. Sumrat ka ni Elisa. Alam dagiti gamit mo, tapumanaw ka dito eh. Wen! Agraraman tiawanan bain! Da kayo tirumbang agbain. Gapo ka dagito yung aramidin nyo, mami. Ipatanak ka rin na! Ipatanak tayo ng inumudog na siya babae! Saan kayo nga agul-agul, mami? Anay ko! Pasaksak na! Agtignay ka ni Elisa. Ingka ni Tiunag. Wanin na kun! Jurik! Ipatanak ka! Saan ka sombrek iti opisina mi? Siya. At dakamot gayam dito, Sasha.
Gaputa ison, tinsukat ko gani Elisa. Anya? Juan, siya. Irikap mo ti opisina. Saan mo pastor ka ni Elisa? Unangam, alag na iti gamit ko, ma'am. Awanan ti gamit mo iti uneg. Imbasura mi aminan. Pinuuran mi ba yan? Nangag mo! Anya? Pinuuram ti laptop ni Elisa, Sasha. Well, Jirin. Apay nga pinuuram na iti gamit ko. Gaputa iso ti mandar ko. Iso nga awanan na pulos si maalam magamit mo. Kuma, kat imbagayo na sapsapa. Pinukatan nakmatlaan ha. Umay ka ni Elisa. Agawid ta nga rodan. Tawan mo't gaya mo dagiti gamit mo. Sige, intan nga rin, Jirin. Intan. Dakit ako nagbahin. Agalwat kayo nanbahin. Agsarita tanto'y tinalapat yun rin. Sige ka kadua. Iapura yung ilipas na kiti madama at tarimanan yung alugan. Tamarab-dama. Adan tumarin umay akos tubar tayo. One boss! Di asawak. Mauawak. Diyan ka kibagada. Hello, Joda. Apay ang pinalubusan ni Jorin. Ano yung pinalubusan ngay bagbagam? Di ka mawatan. Kinuyog ni Jorin ni Elisa ngayon bay dito opisina. Andiya. Imay dalita. Saan ka nagin ko na? Amok nga mo, di ba nagkuyog ta? Saan ko ka mo? Italaga na mo. Talaga pagpugpug to tindak di anak mo. At ano yung tinaramid mo? Idumudong ko kumamot ka dyan na Elisa ngaming gawin na ni Jorin. Aniya. Kaya't mo nga ramidin mo't kini Elisa, itikas inaramid mo iti inana. Kapunta song garak na una, iti awag itong galmay sa kadakwada. Kasano nga iti panaginawag daan eh. Dabagan pa lang, mahal di awag itong galmay sa kadakwada. Ay na, Joda, di mo mababalaw ida at agayan ayat da. Salbag ka! Ngayon saan? Ulos asana may karni Elisa, hindi pamilya tayo. Isorang karakag relasyon ta. Aniya. Jurin. Elisa. Asidag ka ni Tibalayo. Ngam aging ga ita. Di ka pa'y matlaang nagsardang agsang sangit. Gaputan na sakit unay tinakam ko iti inanamit kanyak ni Mamim. Si direkto ni Mami, iti naramid na kin ka, Elisa. Saanan? Bayamon. Tamang ano saktan na gamot ni Mamim. Ang saan ama iparabang ti naramid na kin ka? Saan ka kumangag sangit? Asidag ta ni Tibalayo. Punasom kumandag italwa. Tangawan matlangan ni Elisa. Anya nga tanti na pasamak. Tilugan ni Jorin. Isuday ta nagsardang iti arubayan. Ni Elisa jabimma ba? Nagkuyog damanan kan ni Jorin. Ante Griselda. Nagkuyog kayo kadi anapan iti opisina ni Mamim Jorin. Uwan, ante. Anak, sa dino nga rot kayan dagiti napan yung inala gamit mo? Apay ngagsangit ka? Kunak mo't ngagsardang kan. Ngagsangit, Elisa. Diyak maraptan. Diba nagsangit ko, Jorin? Ibagayo no niya tinapasamak iti papanyo iti opisina ni Chona. Tinangran na kakadimanan ni Chona. Jorin, anya tinaramid ni Mami iti anak ko. Ante.
Sumumbat kayo! Ano tinaramid ni Chona? Dinangananak ni Ma'am Chon. Nana. Oh, saan ang mabalinda ito'y aramida ni Chona? Mapankurautan iti opisina na. Yak mapalabas da ito'y ngay naramid na kan kay Lisa. Inakrautan! Nanang saan? Di kay mapanahan. Di may isang makipagiyo. Unagam, sana na may parbang ter aramida na kan ka. Nakaroon ter aramida na kan ka. Salpag. Apa yata? Managlagip ko dagiti nararamid ko. Kasla. Adda pa nagpapawig. Kasla konsensya ang iti inaramid ko kani Elisa. Pwisit. Sana mabalinti kastoy. Sana rumbang nga kaasyak na itiyay apapay. Ate Jonah. Apa? Anya ka diti mapaspasamak kada kayo. Awan. Adayo ti nakaiturungan ti matang nyo. Awan. Adan tamat na o nagapampanunutan nyo, Auntie Chona. Awan ko nakmat, iha. Basta. Wenno? Saan ka di pa yan nagbao ti pungtot yun kan ni Elisa? Talaga saan ba Mabidlahan nga rod, Auntie. Yalaan kayo iti danom. Ah? Iti kasta, agkal matirik na yo. Mabidlahan. Napanan niya. Ay, naibaglakid din. Tadta dito'y ni Shasha. On? Ato yung ti danom, Auntie. Uminom kayo pa eh. Agyaman na kaya. Auntie, kabagalan nyo nga tapag sinaan da Elisa, Kanjurin? No, tumulong ni Victor ama magsina kadakwada. Nalakalaan, iha. Wala nga. Kunayo mo't adi na kaya tabyangan, ti ayan ayat dagiti ito ha. Wen nga rod, kat dahi ti problema. Auntie Chona, no saan na kayo atulungan ni Uncle Victor? Siya, itumulong kada kayo. Agpaiso, iha. Wan, Auntie? Agyaman nak. Naimpagpaikan ka ta muna katulungan. Ano nga ro tiaramidan tayo ha? E di kasta, mapagsina tayo tajurin kan Elisa. Agplano ta, iha. Kat no mapagsina ta itaan, sigurado, sikahan ti pangibaw ingan ni Joren, iti imatang na. Sigurado na ita, Auntie. Sika ti kayat kung agbalin na manuka, siya. Isong aramidot ti amin na papuspusan. Tap na ibaw inglaan ni Joren, ti panakayat na kan ka. Nagdaton kanyak ni Jurin. Saan ko naparigatan? Amok, tay di pailaan. Nadlaw ko, nga adda panagayat mo iti anak ko. Maluksawak unay. Ter aramidan ni Mami kini Elisa. Naulpit la unay ni Mami. At dan ni Daddy. Makaamon no sermonan nak. Gapo iti panaging inam ko. Jorin? Apay nga giniinom ka man iho.
Gapot ang maluksawak unay, iti inaramid ni Mami, Daddy. Adi man ang tinarabid ni Mami. Dinangran na ni Elisa. Aniya. Makaluksawak unay, iti dayjay nga inaramid na, Daddy. Imbarsak mo ti basong iho. Pasensya kayon, Daddy. No naibarsak ko man ti basok. Kaslabumtak ngamin ti barokong ko. Itinakitak nga inaramid ni Mami kini Elisa. Mala, bayam iho, takasaritak to ni Mami. Siyak ti rumbang amakisarita kinkuana, Daddy. Aniya. Si Derek apaman asumangpat. Tamaluksawak unay iti inaramid na kini Elisa. Talaga asaan na kayat ni Antityo na dayjay nga Elisa para iti anak na. Kat. Pabor kanyak dayta. Gaputas siya, di kayat na. Aramidag amin apang spusan. Kap no maibawing ni Jorin, di pa nagayat na kanyak. Sa anak apa atiw iti dayjay nga Elisa. May salaan ang mamirmiraon. Anak, siguro kat nagnakam kan. Gapo iti inaramid kan ni Chona. Anya ti kaya kasawan, nanang. Saan lang atong pati malakam mo kan kuana? Iso, sinaamon ni Jorin. Nanang, Saan mo nga orayan nga dapay nakarkaro nga aramidan na kan ka, anak? nakasagana ka agipton, nanang. Gapo iti ayan-ayat mi ken ni Julian. Wana, nga kasanon na patayan na ka ni Chona. Sana nga tama-tama ramid kanyak dayta, nanang. Wan, mabalin asaan na ang maaramid. No iso amis mo timang patay kan ka. Nga, kasanon no datang danan na amang gudas kan ka. Anya, ang panunot ka kuma. Saan mo nga isagmak ti bagi ang gapula ang ken ni Jorin? Hello, Griselda. Nakawag ka man. Wino, saan ka di pa ya si Mang Pat ni Elisa? Si Mang Padan. Naala na, nagitirin ang tana? Saan? Tapay. Anya tirason, adi na naala? Kaputa pinapuoran ka no ni Chona ka ni Shasha. Anya? Di pa ikat makalugsawan ni Elisa, iti dadyang inaramid ni Chona. Saan nga ti pan nakapur dagiti gamit na tinagluksawan ti anak ko? Anya nga rod? Ti panangdangran ni Chona ken kuana. Anya? Naaramid na ti kasta? Wen, Dominic. Talagang aglablabasan ni Chona. Nabarterakan. Nung kayat ko pa iti anak. Aging gaita. Nakadagdag san lang ti barokong ko.
Gapo iti inaramid ni Mami kini Elisa. Addan ni Mami. Siderak ita ni Mami. Gapo iti inaramid na kini Elisa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangata. Kasla nakadagdag san pailang ti barukong ko. Gapo iti inaramid ni Mami kini Elisa. Sumangpatlaang ni Mami. Katsidirak ti inaramid na. Addan ni Mami. Aha! Nagsaya at lakit din ti biyag mo, Jorin. Kalpasan, anay tulnog mo ni Elisa iti balayda? Kat pagsangpot amat ti aginom iti arak. Gapo ta maluksawak unay kada kayo. Aniya? Anya ko mati kaluksa mo kanyak? Tasalud-sudin nyo kadipaylaan. Siyempre, tapno amok ti eksakto ama kagapo. Gapo iti inaramid nyo kini Elisa. Ha? Salbag kakit di. Saan arumbang nga inaramid nyo kini Elisa tikas jay? Kaputa simgarak iti awag da kan kaamahal. Inawag ti do a puso nga agayan ayat na jay. Kunak asaan amay kari ni Elisa iti pamilya tayo. Awan pilpilyen ti ayat. Baknang manwin no na panglaw. Saan mo nang ikalintigan dita? Tauray anyat ibagbagam. Saan kundo apulos ama awat ni Elisa para kan ka? Uray asino tagit di pa. Aha! Kastagayam! Oops! Tinanggal mo ti imak. Ibatam! Gapo tadyak gayat adiswandak manan. Ito rin na kun alabanan nga inam. Gapo kini Elisa. Uray isot pakatayak. Kit saan ko asamiran. No na Elisa ti gapo na Mami. Kuri ka. Anya nga minti yung pakpakan kan kada ya babae takas talangan ti panagayat mo kan ko na. Saan ko ang mailadawan ka na kayo? No kasano ti kinapatag kanyak ni Elisa? Saan mo nga urayan apagpilyan ka? No siyak mo no ni Elisa. Isina mo na jay. Saan ko ang maaramid, Mami? Kaya't mo alaksiden kang anak? Awan ti mabaling ko. Nulaksiden dak nga anak, gapo kini Elisa. Aniya? Elisa, pudno ka ditim padamag kanyak ni nanang mo. Wan, Uncle. Kat nasakit tinakam ko kini Ma'am Chona. Gapo iti inaramid na. Arig na yung badde-baddek na kaniti dahi yung inaramid na. Wan nga rod, Uncle. Oh. Pena pa uli kayo matan, Uncle. Madi nga mintirik na iti inaramid na kin ka. Amoy, Uncle. Kagurak ni Ma'am Chona. Gapo iti inaramid na kanya. Rumbang lagaguram. Gapot na sana nasaya at aramid na kin ka. Isupay matngarot ti ina tinopyok. Oray isupay ti ina, ti kainayat mo. No dakas ti ugali ken aramid na kin ka. San arumbang apagrok babam. Irurumun mo kiti. Kasladyak maakloon timbaga kanyak ni Juhin. Ngawan di mabalin na no laksidak nga anak. Kaslain pagkanan ang napatpatid ni Elisa ng siyak may nana.
Tulo! Apay embalsak mo ti flower base. Gaputa makapungtutak unay ti anak na, Victor. Apay manan. Ah, Apay manan nakapungutot mo. Idinto ta sikat si babasol ken kuwala. anya ti kinunam? Siyak ti nakabasol? On, gapoy tinaramid mo kini Elisa. May sakamot, Victor. Kaayan-ayat ni Jorin ni Elisa. Iso ana sakit unay tinakem na itinaramid mo. Salpad kayo amin. Ken agpapanpay asan na akayan-ayat. Ken saan arong beglata tinaramid mo kini Elisa. Di ka kalimasyan ken kuwala. Agore ka man. Apay akas na isakit mo lang unay dayjay nga Elisa. Gaputa na sayat at tao ni Elisa. Tika di kinasaya at nataw. Wano gaputa anak ti Sigo da Noviam. Iso nga isaksakit mo. Ay na, magrugi ka kadimanan. Saan ka di agpaiso ti kinulak? Tiyaga mo! Apay kami na di mo. Tula, ti kinagpaysunak at saan ko amaawat ang tirik na kini Elisa. Tanya ti kahit mo asawan. Kaslaan nakin, ti pangibilbilang akin ko. Ha! Daitan! Gaputa Sigo da Noviam idi ni Crisilda. Ibilang mo matan nga anak mo ti anak na ani Elisa. Hello, Jonah. Nakahawag ka man. Gaputa masurunak unay kadagiti agama. Kat, siyak ti pangibagaam. Kasta? Daras ka bumakit no kanlayon kang agpungpungtot. Takasano kumadyak makapungtot iti anak ko. Dito takasa napatpatagpayan ni Elisa ng siyak na inana. Anya nga ron ti kapungtot mo gini, Victor? Kuna na nga ibilang na nakasanak ni Elisa. Anya? Ha! Nuhi pa ilang di anak mi nga bilang na anak na. Imanaw ni Crisilda. Nabayag ngawan. Amangan pa'y kit dinuputot na ni Elisa. Aniya. Santay laeng nga mo, Chuna. Amangan numasikugan ni Crisilda, idi pumanaw iti lugar tayo. Kat dakkelin ti anak na, idi sumangpet. Anya di ta sasawag Dominic. Simkan lang iti panunod ko. No awan sa baling nga ibagam kanyak, no sana ti parikot mo kadag iti agamam. Bye-bye! Crisilda, sa dino ti ayad ni Elisa. Aday ti kwarto na tatang, matmaturog. Sinuko ni Joren ijay pwesto itay bigat kahit. Duwa daan na panangala, kadag iti gamit na ijay opisina da. Saan na naala dagiti gamit na tatang? Anya, taapay. Gapot na pinapuuran ka nun ni Chona ni Shasha dagiti gamit ni Elisa. Anya, di pa ikat nagsakit tinakam sa anak mo, iti inaramid ni Chuna. Saan nga ti pan nakapur dagiti gamit na tinagsakitan tinakam na tatang? Anya ka raw. Lay, apay nagsangit ka ba't sa anak ko? Gapot na karot ti aramidan ni Chona iti apo ko yung tatang. Anya aya, ti inaramid ni Chuna kini Elisa. Tinangran na ka di manang. Juan, kasta nga rod tatang. Victor, sa dino ti ayan ginalaing anak mo. Anda ti silid na. Mayatan ti urok na. Kapoy ti pan nakabartek na. Opay ka di. Kaya't ko kumakasarita. Tadya pa nin ti bagam ken kuwada. No ti panangisina na kini Elisa ti idukit mo. Kat di mo ni patuloy. Nasigurado nga agsubang kayo manin nga gila. Sana day tati bagak. Adya nga ron ti bagam ken kuwada.
May panggabi ti panangisurok kan kuana. Tayson ti mangi manihar, wano mangi manig si tinikosyo tayo. Adiya. Nakapagturpusin. Iso kayat ko masursuro na nanaimbag, apatarayon, di negosyo tayo. Kaya't basawin, umay mo tiniya opisina ni Jory. Kasta ti kayat ko. Kaslab na maangot ko nga agat barani, Chuna. Anya di ta sasawam, Victor? Ni siya tinalam asukat ni Elisa yung opisina. Sa kalpasada, tarigagayam nga umay mo tin mga opisina ni Jory. Taanyat dakas na? Nukadwami ni Siasya, di opisina? Saan nga ta atak ti kamlaan, ti parangikat mo kini Elisa yung opisina. Tapno may sakat mo ni Sasha, kat maya sidig mo kini Jorin. May saga pa'y, Victor. Saan man at tilay bagbagam? Limang damihan di jaya. Iso tinakatricycle na rumtang. Kanya mo tibag ka, dit alakay. Chuna! Oh, Chuna! Lumoy ka na! Makapungpungtot amang ipukpukaw itinagan mo, Chona. di ko man Abay. pa inalakay. At nakadimot basol mo kini mga damihan. Anya ko matibasol ko, tinay talakay. Sige, kasarita maron. Inakitaan ni Jorin iti silid na. Elisa, rumwar ka kumadita si led mo. Mabit lang, nanang. Umayan. Agyaman naktain lukat mo matlaang tiri daw. Pasensya kayo, nanang. Kaririin ko lang, amin. Apay ka, di? Niapong mo. Ha? Apay ni Lolo? Ada ka di ka sa napasamak na? Si kakaradkad arimwar dito'y balay. Ngam amangan numay sagmak itinapanan na. Sa dino tinapanan na? Napan iti balay da Chona. Anya, apay na pa ni Jai. Kaputayng bagak tinaramid kan ni Chona. Anya? Juan, saan ko ang natipulan anay baga? Kaday Jai, nalaos ti pungtot ni Lolom. Diyos ko, kasano nga ro din no dangran ni Ma'am Chona? Isungarod nga intasurutan. Tama nga no dadakas nga aramidan dakan kuana. Ayaw! Awalan ka iti bahay, Chuna! Salbag kalaklakayan. Dinak man pagsawa ni Tikasta. Awan tayo mo ka basol ko kang ka. Daskal, ti basol mo kendak! Anya ko ba? Tinaramid mo kini Elisa! Aniya. Lukasta. Nagpulong ti anak yo'y tinaramid ko, yapo ko yo. Baklang ka, kundi adal ka! Ngam awat isursuram! Ha! Salbag ka. Dinak pagpungtutan. Taamangan numalipatan kayo may sakayo na senior citizen. Uray lakaya kaon! Salak ni baklat ti apukaw! Pumanaw kayon. Amangan numapagpungtut dakpay itiyosto. Di nagpapalawan! Takayat ko adwata ti aging nisot! Dita, laaw ka, laaw! Awan ti panawan ko, makisarita kan ka. Dita ka man laman. Di nagtalikuran! Dita, inungundak ka dita. Pumanaw kan si kaalakay. Nuti mo kayat nga damot dakas sa mapasamak kan ka ditoy. Ha, dita ka man laman. Doon ko lang mapumanaw ang Chuna! Kahit saan! Pasapul nga aging nisot ta! Nagbayad kit din ti agore iti dya papagluganan ta. Wan nga ron, danang. Madandanagan akon kanilolom. Ang mga nudakas ti aramidan ni Chona kan kuana. Diyos ko, tarabayam ko nga ni Lolo. Wan anak. Ngam no at dadakas nga aramidan ni Chona kan itatang. Day takat nga tamat kan ti panggubatak kan kuana. No, apay nga mina napalubusan nyo na panitibalay da Ma'am Chona. Kamakamak ko ma. Ngam
Alis to mati panaglugan na iti tricycle. Nanang, anyang nga tanawagak ni Jurin. Huwag nagpaiso. Mayat no awagam ni Jorin. Kat ibaga makitain na ni Lolom. Wan, nanang. Sapay ako matasong bata na dagos ti awag mo. Nanang, cannot be reached the cellphone ni Jurin. Talaga, sana kaya tita alakay tamyan ti pumatang. Kita at man. Noon niya ti aramidan. Iti na panunot-unot na aramidan kang ka. Ibulos ko ti dakal nga aso. Tapno darupan na tita alakay. Ha? Sige, bulldog. Agturong ka ni Tayan da alakay. Kurab-kurabong langan. Sige, mapangkaan. Techa, nauyong di tangasog. Agsagana ka, lakay Damian. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahil kung ano niya ti babasaka kiti day talakay. Ibulos ko day tayo nga aso. Sige, bulldog. Mapan kay ti ayan day talakay. Darupam kat kurab-kurabungan. Tejay, napanan. Kita man, doon niya ti mapasama. Kiti day talakay Damian. Ay, saan? Di nakagatid! Sa laki! Sa laki! Saan ang mabutang dito nga aso? Tumalaya ka un! Ay, Juna! Di na pa'y pagkaman ni aso! Nawam! Ay, apay na ko! Anay ko! Sigurang ko! Apaw! Watay! Huwag nga agpaiso. Agar aroy itong tindara iti gurong yun ang Damian. Alay! Ay, karasaan at talaga ti asawang Victor. Binulusan na ti aso yun tapno'y pakagatnak. Ano yan? Kung gulag, si kalakay. Apay nga minasumsumre kay tiyo nagtinaladan me. Ayop ka! Awanan kay si Bahay Tuna! Kati ako na ni Tibayin, lakay Damian. Sumre kalatan ni tinaladan. Trespassing. Tuna. Amom ka diya mabalin ka ngay darong. Trespassing, ha? Sana na saya at nagtiraramidem. Ha? Salbag ka mo, Victor. Di mo'y sakit ni talakay to trespassing. Basol natin na pasama kang kana. Tuna! Victor! May samot nila. Inukat niyo to, Igay! Kastraganda kami! Ha, nakrisil na kinilis. Isudat ka anda itirawara. Criselda! Apong! Tulungan na! Ayaw din na namin na kalolo! Salbag kayo amin. Na kami dito! Mabidlan, Griselda! Victor! Ilisa! Umay kulok ka tang tigay! Saan, Victor? Di mo pastragan na kita. Amagan no isublat ko matida at nakagat iti aso. Aniya! Tuna! Agbayad kay tinangina na ito ngay naramid mo kanak! Bumalaw kan si kalakay. Tinak butbutran. Amangan tapatibiyag mo kat bayad akong, ha? Anya! Sige, papanawon da kita, Victor. Papanawon. Amangan na dakdakas may tirami na kankwana. Oh, mga Damian, umay kayo. Itulog kayo naging gaitiruar tinalatan eh. Victor! Inukat niyo to, Igay! Ayaw di mapaspasama ka ni Tata! Criselda! Babayan naklatan dito ruwar! Rumuwar ako dito inaladan na Tuna! Umay kayo nga mga Damian. Atibayin kayo na. Anay ko! Atibayan pa ilangan si Bangon mula ka, Victor. Kabailan si rumuwar dito inaladan niya! Pipilay kayo. Ayaw di naramit ka na kayo ni Mang Chona. Di nakagat ko iti aso. Wisit ka, Crisinda.
aramidag. Tapno saanan nga agbalinday dyan nga Elisa asi ititalan ko. Syakti kaya't ni Auntie Chona para kan ni Jurin. Kan hindi pa inaing. Talaga akras ko ni Jurin. Naunaan nakit din day dyan nga Elisa. Saan? Tirombeng agpaabakak iti dayjay ang mamirmirakot. Panunutek no anya tinapintas apang huspusan. Tapno mapukaw dayjay nga Elisa iti biyak ni Jorin. Oh, anya nga ta tinasayaan nga ramideg. Amukon. Apay kit din na saan? Wan. Aramidet tinapanunot ko. Saan ka mapakawan ni naramid mo kanitatang? Rumor ka dito balayaw! Nanang, saan kayo nga gubor? Umay kayon, agawin tayon. Ano ikaw? Ibalas ko tinaramid na kanitatang. Chona! Sana hindi ka puminod iti bato. Agawin tayo na nakaw. Nanang, tayon. Masapula bumalas tayo matan. Ayok ka, Sinta. Binong Montewin siya, tinungan ko. Tapno at dapagnak, ma'am, Chona! Ayok kayo? Kaya't yun sa ati pinagay. Sige, urayon dak dito. Nanang, sana na pinatuloy ni Ma'am Chona iti masidag. Simra kiti balay na. Anak ko, ang dalaki di inala ng armas apang patay na kada tayo. Nanang, agawin tayo. Aray ka. Nanang, kuyod. Alis tuwan nyo, timag na. Tama nga na umayan ni Ma'am Chona. Lolo, hindi yun. Uway na po. Nanang, na talaga matulog kayo. Sa muwanda. Ang napaltog na. Tumaray tayo, Nanang. Timarayan na, Elisa. Pirmi na putang na. Apo, urayan na kami kininanag mo. Daddy, anya tinapasamak. Ni mamim di nagwarning siya, iho. Anya? Apa yan nagpaputok? Day tatirigat na kang kajurin. No sa dinulat papapanam, saan mo nga mo ti mapaspasamak nito eh. Anya? Imay ni Mang Damian. Tanamuan natin arami di mamim kini Elisa. Anya? Kunak tupay, arumaman pa yan ni Lolo Damian. Gapo iti naramid yo kini Elisa. Binulosan ni mamim ti aso tayo. Ket kinagat na ni Mang Damian. Anya? Day jay, ti gungguna ti trespassing. Kunam lano asino asumbro-sumbro kiti naladan. Day jay tinaganap na iho. Kinagat kagat di aso tayo. Saan manan arumbang tinaramid yo? Trespassing tinarami day jay alakay Damian, Jurin. Anya nga rodan ti si Maruno napasamak. Itay nakagat ni Lolo Damian. Iho. Limteng da Crisel da kini Elisa. Ket itay na amuan da nakagat ti aso ni Mang Damian. Ket nagwala ni Crisel da. Anya? Wan, Jurin. Nagwala. Ha, kita man na day jay. Awan amuda. Raot dala raot. Kunam no asino da. Maganap da. Agasam. Inobor da pa itilugan. Nabuog di windshield dilugan ko tutam mo, Jorin. Anya? Wen, nawara ti sarming dilugan ko. Iso nagpaputukak mo at itipaltog. Adugayam tinapasamak.
iti kaawan ko. No saan ka pimanaw, iho? Timulong ka kumaitay ang nagadawa. Idarom ko, dagiti maot dito'y balay. Paibalod ko ida. Anya? Saan? Diyo aramidan data. Anya, jak aramidan? Paibalod ko dala kay Damian kan Criselda. Nagatang ko amin ang dagitin reseta ti doktor nga agas ni Lolo. Nasaya at no kastanak. Sa dino tayo ni Lolo. Agsarsarita da pailaang iti doktor, anak. Una yan ni Ma'am Chon. Dinala kinasyanan ni Lolo. Talaga ang nagpalinan akarasaan ni Chona. Wen nga rod nana. Agsublento kano ama injeksyonan manan ni Lolom. San abalin nana? Ano san tayo latan? Parisibuan ta amin ang magastos. Pasukatan ta ka ni Chona. Anya? Wan, kaya't ko ama iblatter iti inaramid na. Nanang, ang mga not at dalangag pungtot kada tayo ni Ma'am Chona. Karbangan tayo ti agiblatter. Idarom ko gapo iti inaramid na. Anya? Idarom nyo ni Ma'am Chona? Wan, tapno da pagnakman na. Nanang, ado ti kwartada. Ang mga no tayo lang ti agbalin adakas. Ngat ha? Panunutin nyo kumana yung bagdagiti adtang yun, nanang. Ka mga no at lang ang maisagmak tayo. Daddy, papana ni Mami. Jak amo, iho. Tadi namat imbaga itano sa dino ti paparana. Saan nga tama pan iti pulisya? Aniya. Ipaypayso na nga tatimbaga na itay nga ireklamo na ni Magdamian. Daddy, saan amabalin amabalod dalulo damyan kan Ante Criselda? Saan ka ba dadagan, iho? Datatimang tulong kada antim a Criselda. Agyamanak no kayat dak atulungan, Daddy. Gapot ano mapalod dagiti agama. Kat agbalin lakit di ang nakakaasi ni Elisa. Uwan nga rod, Daddy. Saan ta ngay palubos na ita, iho? Uwan, Daddy. Tulungan ta da Ante Criselda. Nga uray no isuti pangguraan manan kadata ni Mami. Kanti, apay anak karupangit kayo ngay may titi balay. Kaputa rin na utda kay balay. Anya? Asino tinang raot ka na kayo? Dagi ka busor ko ah. Dan nanak, Criselda? Wan, ngam imo na da ala kay Damian. Nagturedan anang raot ka na kayo iti mismo pagtaangan nyo? Wan nga rod. Isa plano ko idarom ita. Ha? Apa yan ti? Grabe ka di naramid da? Takayat yu pa'y nga idarom ida? Talaga grabe. Nagwala ni Criselda ija ay naghuramentado. Inubor na tilugan ko katorela na buong ti windshield na. Anya? Wani ha? Iso at tilugan ni Victor tinaglugan at may dito eh. Oo. Tika di inaramid yu ka ni Elisa ti puon pa'y laang ti amin dagitoy, auntie? Anya pa'y kuma. Naamuan day ja alakay, kat day ja kastaon ay matandi pungtot na kat kondiraot. Gapo iti luksaw ko. Imbulos ko ja aso, kat dinarupnan. Anya pa'y. Anya? Imay mo't nagidya nga ginakad nakita dati agdardara agurong tilakay. Nagpungtot mo't ni Criselda. Binarsak na ti windshield tilugan ko.
Ta, tinapasamak. Istorya kami, iha. Tapna mo. Napagpungtot yung arod iti husto ni Nana Criselda. Wan? Ti ko nada? Kabutang ko ida? Saan? Ha? I-report ko ida iti pulis. Idaron ko ida tapno mabalod da. Anya? Ha? Paturay ko iti agilos da iti riga. Iti aramid kadakwada. Siya. Grabe kayo matanti. Talaga. Por ti kararwak tinaramid ni Criselda. Iso aparikatak mat iti husto. Di kagtanan. Tulungan ka iti daytanti. Agyaman na iha. Wananti, ket adan plano para ka ni Elisa. Aha. Mabalin ka di amaamuan. Wen, ibagak to kada kayo, auntie. Tatang, nakarubot kayon. Intayon. Sigurado ko kadi iti aramidan ta anak ka. Wen, tatang. Ireklamo ta ni Chona. Wala, ngam nakurapay tayo laeng. Awan tilaban tayo kadakwada. Lumaban tayo latta, tatang. Tapno di da ibaga akabutang tayo ida. Gaputa ado ti kwartada. Iruruman da tayo latan no saan tayo nga ammo ti lumaban. Wala, ngam kabailan da baliktada dagiti pasabak gaput kwarta. Saan kayo agdanag, tatang? Tarabayan na tayo ti Diyos. Iti daytoy nga aramidan tayo. Nanang, agpanunod kayo kumanay ni Bag. Di kayo kumagdardarasutos. Di mo kayat amay darum ni Chona? Gaputa iso ti ina tinobyong? Saan aga po iti day tananang? Ngamkit di, ang mga not at dalaan nga problema tayo gapo iti aramidan nyo. Nakaikadang ako ni Lisa. Laglagi pa niya kuma. Awan kwarta tayo. Pangalaan tayo nga iti pagbayad tayo iti abogado. Anak, saan talaangan nga ituloy ti plano ta? Saan, tatang? Ituloy tayo. Idarum tayo ni Chona. Saan kon ana igawid da lolo ken nanang anapan iti piskalya. Diyos ko. Anyan to nga tati pagbanagan ti reklamo ta kontra kini Ma'am Chona. Medyo rin. Hello? Kumusta ni Lolo, Melissa? Na-injeksyon na ng iti anti-rabies. Turin. Anyan ti kasi inaramid ni Mami. Pasensya kayo kuman. Iti naramid ni Mami, Elisa. Talagang agsubsobra una yan ni Mami. Turin. Uwan nga rod. Saan ka nakita iti arimwari ti balayo? Tapno may nakam kumamat ikanawa. Pasensya ka ni Lisa. Naira na nga awanak iti balay mi. Anya. Gaputa saanan amas paalan iti ninanang tinalaos apungtot na kini Mamim. Nakaaramid ti saan anasayaat. Uwan ang mamkadit aga po iti day nga inaramid ni nanang mo. Kat plano ni Mami nga idarom na. Ani. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Hello, Jurin? Nakaawag ka man? Kapag kayat ka kumustahan ni Lolo. Nasayatan ti kasasaad na. Ito nga awan dirong mga pagdanagan tayon kan kuana. Pasensya kayo kuman kini Mami. Agsubsobra una yan ni Mami Mchurin.
Nakabutbut ang gayam no makapungtot. Naaramid ka na ni Mami tigas jay. Kapoy ti pa ng buong ni nanang mo iti Wensil tilugan na. Gaputasan ang kontrol ni nanang ti emosyon na. Di makita na ngagdardara ti gurong ni lolo. Gapoy ti pa nang ibulos ni maming iti dakkel nga aso yo. Puin ang kapoy ti day dyan inaramid ni nanang mo. Kaya't na nga itarong. Anya? Uwan, Elisa. Jurin, uray ni nanang. Kaya't namat nga idarom ni mamim. Anya. Day tatipod no. Gapoy ti naramid na kin ni lolo. Elisa, magpagaam ko man ni nanang mo. Ad dalakid di ang makapungtot ni Mami. Desidido namang idarom kin ni mamim. Nadagdag sa tibaso da nanang mo kan lolong. Siya, iha. Ururayak ti panangibagam iti planom kontra kini Elisa. Nabintas ti planok, auntie? Sige. Noon lakit ti pan nakairaman ta. Kan napintas lakit di ti banagan na. Ngam numadi, di mo nitultuloy. Sandan to apulos nga agata. Nga adda pa kainaigan ta iti planok, auntie. Iha, amuda. Adwa talagang ti addaguran na ka ni Elisa. Uray pa'y? Saan to apulos amay sabik tinagan ta? Sige, iba ka marunod. Doon niya dito aplano. Mangbayad akit ti babae ang mga pa? Kan mangipang ka kan ni Elisa. Anya? Wen, auntie, kalpasan na. Ilambang tanto, iti adayo ti babae. Kaapay? Tapno, saan danto ang matuntun? Ket, mangbayad tanto, iti mang patay kan ni Elisa. Anya? Sigurado at ibayadan ta a babae ang mga pakan ni Elisa ti mapabasol. Saan ka di, auntie? Oh. Napintas. Dayawag ti panagtayek ta utak mo siya. Awan to apulos, ti pan nakasabit tinagan tay ti dayta planok, auntie. Ngamin, addan to sa bali, ang mapabasol. Una ya. Nanang, adda kayo matkan? Ni Lolo, sa dinugayan na. Ada di tarwar, ur-urayan nak. Naggapo kayo ka di iti piskalya? Mapan kami pailaeng. Takagap-gapo mi iti istasyon ti pulisya nagblatter. Nukas ta. Adala nga mayolaan di ti balay. Magalak lang iti kwarta. Nanang, anya nga tano, saan nyo langan nga ituloy ti plano yung apa nagdarong? Nakadesisyon ako ni Lisa. Nanang, plano mat ni Ma'am Chona ti mangidarom kada kayo. Anya? Day tati kinapod no, nanang. Imbaga kanyak ni Jorin itay imawag. Ti ayo pa, Chona. Nadagdag san ti basulyokin ni Lolo ngam ni Ma'am Chona. Isa pa nga asiyo. Agpanunot kayo kumaan na impag, nanang.
Dayawak mo ti kinasirib ni siya ang nagpanunot itimbaga na kanya ka plano na. Simple lang, day, Chay. Sa bagay, awan na pulos. Ti sabit binukas Chay, ti maaramid. Kaputa, awan ti amuda, a hide killer. Iso, sana bali. Siyakton ti makamu. No asino ti bayada kamang patay ka ni Elisa. Masaya ta siyang mahapad kamadlangan, Chona. Apay, aday bagam? Inururay mon sa ti isasangput ko. Victor. Ada, Ibagamon, sakbay ang panagagpalas. saan mo kuman nga ituloy ti panangidatag mo iti kaso kontra kada Criselda kinmang Damian. Di mo kaya't may balod dagi jay? Gaputa ex-girlfriend mo ni Criselda? Sana ray ta ti rason. Anya nga ron. Wano, gaputa iso ti ina, ti nobya, ti anak mo. Nakakasim at tumabalod. Kunak tupay ka. At dapay la panagayat mo kan ni Criselda. Ay taka manin. Apay nga rod nga isakit mo launay. Awan ka din Apolos ti mariknam nga asi iti sigod agay mo. Uray kuma, may sadot-dot. Awan pulos sunggar, gapoy din naramid na kanyak. Ngayon saan namot kuma binarasak ti sarming tilugan mo. No di mo pinakagat iti aso ti amana. Nakagat ni Mang Damian kat siyempre talagang agpungtot ni Criselda. Saan mo nga'y kalintegan ta naglawag? Rimaot da ditoy. Iso da ti rimaot. Oneg. Wano lakon tayo. Ti ayan da. Trespassing da. Iso nga idarum ko da gijay nga gama. Apay nga awan matan ni tatang dito'y arubayan. Criselda, sino ti sapsapulam? Oh, Dominic, ada ka matgayam. Ni tatang ti birbirukag. Tapi nanawak ita ingam awan matan. Kasta ka di. Ita idimte nga nakita-kita ken Mang Kanor di tarwarti naladan niya. Anya? Adan sa parami di Mang Kanor. Katinawis na mapanday ibalayda. Anya? Ada pa pananmi ka ni tatang. Ha? Ni, pabanan nyo? Ingkam ije piskalya. Anya? Idarumi ni Chona. Gapo iti inaramid na ka ni tatang. Nagdarom kayo o ino... Napangkayo ka din, nagpablatter, Criselda? Wen Dominic, kagap-gapumi. No kasta, agpamedical pa ni tatang mo. Ngayon nun nalpasan, awang problema. Ang, Criselda, agpanunot ka na sayat. Kaya rigan na apadir, ti kahit mabanggaan. Gapo ka di tabak ng ni Chona. Awanan ti karbangan mi amang tunton iti kalintagan mi. Pinakagat na ni tatang iti aso da. Ngam, binarsak yung matilugan na kad na buong ti windshield na. Oh, anya ita. Ken, simbrek kayo tinaladan da ngawan pamalubos da. Ad-adda ka di akampiam ni Chona agam siyak apagayam mo. Saan? Panangi sakit kuking ka da ita. Panangi sakit. Uno, panangi mamagmo kada kami. Gapot adda pa ang panagayat mo iti ex-girlfriend mo. Oh, okay. Awanan ti ko na. No di nagdenggen, makaammo ka. Talagang agdarom kami, Dominic. Daddy, nakasarita yung ka din ni Mami. Maipapan iti plano na panang gidarong. O aniho.
Anya nga roti ko, nana. Ituloy na latakan ti panagdarom na. Anya. Talaga nga awanan ti asin na kada Criselda. Siyak tumat ti makasarita kini mami. Amangan magsubang kayo laeng iyo. Idalan ko to itinasaya at asaritaan. Awan tinasaya at kini mamim no may panggap kada Criselda. Ti pagsasantaan. Pauna yan ni mami. Ngam amuyo ka di. Aplano damat daan ti Criselda ti agdaron. Anya? Asino tinagkulakan ka? Ni Elisa, dad. Sigurado nga adamanan nga iporsigi ni mamim ti panangidarom na kadakwada. No maamuan na ti plano na Criselda. Uwan nga rod, dad. Bayam, kasaritak to ni Criselda. Saan ang mabalin nga idarumda ni mamim? Sapay la kumata sumungbat ni Pocard. Das ka na may patungpalan ti plano mi. Tabaran na may bawing ni Jorente matang nakanisya siya. Dayta. Agununin ti cellphone ni Pocard. Hello, Bogart? Siya nga nagpaiso. Kaya't ko ngagkita ta, iti rest house ko. Wan, ada kayat ko, apa itumbakan ka. Agbayad ako ray mano. Basta agbalik ka, iti-itid ko ang mission mo. Wan. Oh, sige nga Rodan. Bye, Bogart. Mami. Jorin. Na-impactan na pas kami na nagsarita kini Bogart. Oh, iho. Mabalinta ka dito agsarita, mami. Kanyat pagsaritaan ta. Panggap iti plano yu apa nagdaron. Dayta. Ti panangidaron ko kada Damian ken Criselda. Kinasarita na kita ni Daddy, may papaniti dayta. Ngam di yu kanumot kayat nga ibabawi ti plano yu. Wan, kaputa kayat ko mabalod na gaya nga agama. Remote na dito'y balay? Mami, kaasyan yu kumaida. Sumardan ka, Jorin. Apay ko kaasyak na gaya. Aber, ha? Lakayan ni Lolo Damian. Ken babae ti idarmyo. Kaya't kung may kanida iti pagpampanunutan da, Jorin. Mami, please. Di ko man idarom ida. Agpagpakaasi ka pa ya. O sige, kastoy. Isanod ko, wala ibabawik ti plano kapanagdarom. No lakit di. Mayat ka iti kondisyon ko. Anya kondisyon, mami? Lipate mo ni Elisa. Anya? Wan? Saan ko na pa'y balod dala kay Dabian ken Criselda? Basta lipate mo ni Elisa. Kat ayat matan ni Shasha. Lading itak, mami. Yung saan ko ama aramid data nga ibagbagayo. Wes, di nakngarod pawilan mo nulapdan. Amang idarom kadagijay nga agama. Sabdi nung atati papanan ni Chona. Tay nalpas na nagsarita kini Jorin kat agdataras mata na pimanaw. May Criselda dati mawawag ka. Anya ka tati bagana. Hello, Criselda? Agyaman nagta sinong batam ti awag ko, Victor. Panggap ko mati umawagan ka. Ngam, nakaununa ka lai. Apay, ada ka di mat ibagam kanyak?
aran tamad nga awagan na ako nam. Ada, naibaga niyo rin. Ngay darog mo kanu ti asawak. Wen, kapot maluk sawak iti naramid na kani tatang. Ado ti gastos mi iti pan naka-hospital ni tatang. Gapo iti panang pahagat ni Chona iti aso. No ado ti gastos yo. Ado met ti nagastos ni Chona iti panang pasukat na iti sarming tilugan. Isong amanos laeng. Anya ti kayat mo asawan iti naita ang panang ipagam nga amanos laang. Saan mo gamal ngay darom ti asawak? Sumubsubran ti asawam. Iso nga itarum ko. Dakdakkel ti basol yung agamangem ti asawak. Iso adenggen na kumamat Griselda. Nakadesisyon akon, Victor. Sige. No isuti ko na. Awan ti mabalin ko. Ngem sigurado apagoyasen na kayo itirigat ni Chuna. No ituloy mo ngay darom. Sino nga tati umay, abisita kita. Kumusta, iha? Da kayo matgaya man ti Chona. Sige, sumar kayo. Agyamadak. Agtugaw kayo, auntie. Nagapon nyo ka di. Nagapo ka di rest house ko. Takinid daw ko, ti panagsarita may iti am mo ka hard killer. Ngay, so ti magpatay ka ni Elisa. Anya? No kasta. Naplano yon tipan nakapapatay ni Elisa? Wan, iha. Iso na lang, ta. Medyo nangina ti daw dawatan kanyak na diya hard killer. Mano, auntie? May 1 milyon na pisos. Oh. Paggutuhan tayo. Saanin? Saklatan ti makaam mo. Mano nga ron ti kinid daw na down payment, auntie? Di mawat iti 100,000. Sigurado nga ta? Amok no kasanungag trabaho dahil jaya kinatulag ko a hard killer, iha. Iso asigurado ang baligi no itad kon kuha na tigo signal. Oh. Nasayat nga ron no kasta. Iha, ano ka di mo ito nakasarita? Mga pa ka ni Elisa? Taisunton ti mapabasol no bilang tamatay. Adan, auntie. Iso na lang ta. Saan a babae? Anya, lalaki garot, iha. Bakla! Auntie? May mayat man nga rudan. Nalalaing ti aksyon na. Well, auntie? Una yung tikinaado ti tao diti palengke. May paglakit din. Tasan na natuloy dananang itipis kanya. Na nakaumayat dito palengke ang makityenta. Inakwan kiti iti meat section. Patingatal kiti karnet baka. Ano na? May nga din nalapos na kwandan. Naiwara lagit di nga rodan na kiti chinandaan. Ayop ka, babae. Sikat iti malapos kanya-kanya. Anya? Kasano kumasya? Kidinto ta si kama tinanggalapos kanyak. Saan nakabali ko, gan? May kamay. Aray ko! Saan nakapungotan? Balbalik ko, gan nakigil. Ipagamgid din ang siyak, tinanggalapos ko. Ipatantibog ko! Aray ko! Aray ko, ituron na. May patugawag lang ang ngarugan. Ayop ka, babae. Kapoy din naramid mo kanya. Ipapatay ka. Kitakan. Impang tanagkit din. Di amuna. Nalaka, di pumatay.
Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.